Rasanga elana misatsika zany daty araiky ity zay dia miavaka fotoagna raha efa oké tsy manateko volagny amizay fa isan'ny anniversaire namantsika artistetsika manampitsika Richard amin'ity ranianty zay fankalazana izy dia hiaraka ikoragna zegny atsika rehefa avy eo zay hiaraka ambo artiste zay ny efa pariato zay miaraka ikoragna amitsika amin'izao fotoagna zao ty zay dia makasa atsika jiaby ientandegny zay ty eto rehetra amin'ny voalohany isaka amin'ny farany zay lasatsika rezana ambarodio akoratsika tanàna agny Aujourd'hui, Tikani, la musique n'est pas la canto, Richard disait, oui, Tim, Jason, la musique avec mon frère, Zeni, la maison, la Watika, Isaac, des Efa Atrum, Zotom, je disais, Efton, Yanadai, Zeni, Yaraka, Dimi, aïe. Yeah. Missy manager international, Yatu, Yaraka Kuramburi, Fa Avio, Isaac. Fa amin'izao fotoagna zao ty zay dia fa ato amin'ny plateau ny zay ny tompony anniversaire ary zay fa mpikarakara lazy teo koa dia mbola tsara jiady tonga soa ato amin'ny plateau ny radio Roots FM izay. Ya, mbala tsara naroa ato amin'ny Roots FM, mbala tsara tsika jiaby mpitandremo. Ok, zay tsika zay ny mpanakanto jiady zay tsika fateo-tany dia amizay ny fanontaniana voalohany zay ny avy aty aminaka mpanakanto jiady manakory zay ny fagnomagnana amitsika mikoragna zay ty zay amin'ny fankalazana anniversaire zay. Ya, voalohany artiste atsika vogny jiaby io fapare rô dia faharoe décoration tsika ao fa tsara libertalia ao nanako amintsika ao dia ino koa olo jiaby fa pare DJ Zion, DJ West donc jusqu'à zao zay mbola tiandriky misy raha tsy pare. Ok, dia zarazara mahazy raha jiaby efa pare atsika feky miambesana fa zaka jiaby efa ok. Anay artiste magnaraka atsika amin'izao fotoagna jeudi izay. Ok, mpanakanto Rootsman amin'ny ranantony lotiny Goodbye Sahila anisan'ny lamozika araiky du bébé anisan'ny malaza be zay ny lamozika zay any. Ok, mpanakanto Rootsman eto amin'ny radio Roots FM dia tonga soanao ato amin'ny plateau radio Roots FM izao tonga je disais Rootsman. Soal bunge zay panotanana. Ok, kako fofonosina Rootsman? Zay fatonga. Fatonga? Zay fatonga. Kamay kono tanana. Fatonga zay. Ok, dia mpanakanto Rootsman zay koa tsy diso efa navolagna ame zay ny ambiance eto amin'ny tamitsika ty Tanos be dia amin'ny ty andrianaty zay mety karakory zay ny ambiance zay amin'ny titanay ao amin'ny Bertalian Park amin'ny ty andrianaty. Ambiance efa karakara igny fô. Resaka vodo koragna. Ok, izy regny tsika zay koa feo ny mpanakanto Rootsman dia artiste magnaraka koa nresika amin'izao fotoagna jeudi zay ohatsika jiaby zay miaraka aminay dia maromaro ny artiste zay niaraka ikoragna amitsika eto amin'ny télé-naty zay dia tangezatsika ny lamoziky nanjeky.
Pensa in quanto, Voilà. C'est bien entré le Batman. Get on in the S-Town. Everybody jealous, everybody a foot. Fun of it, bad man, then a foot. Why is that a if could not put a puta? Satanic people say my Buddha. Ok, voilà, Zambada en place, on est autour, je disais, Tomni Radio Roots FM, di Balasara Bro, di Tugaso Tomni Platoni, Radio Roots FM, voilà, Zambada. Amana you'd say, Balatari, for welcome, Dimune, for welcome, and they shata feeling job, quoi. Ok. De paragantu wala tempa da mitsika mikorana jeudi zay isany maromaro zany lamozikino isany tibbe de mety manakozy ngana mitiaviaty zay anniversaire man fatsy batita amin'ny anniversaire any Richard atonda huit man tonda Cléopâtre misaotisaoty miemaeva ok efa bom tsara manafina favôgno rehefa fa hoe mody ragnaragna mody fanifany mariny zany toariva ty koa mana io say comme amtanana directeur en cimetière de izy tsara raiky mampiavaka ipanakanto wala débat disco korana izay de izy raha rentsika zegny izy rentsika zay fa atsika feky namesagna kolor samy tanàna fa imanavitsika efa welcome am tanàna amitsika mikorana jeudi izay Karaguna pena sisitau Maanana Sabakatu minami patisa nao Simachane ni kitabanga nao Afantano famino Zafachino Kamino Kofanimo Akura Bidigani Nusbini na Zigzeni Maitaratsika haliga zay miaraka amin'ny artiste aby io de barakanto Tixon efa aty koa izy otona jeudi izay de mbala tsara Tixon tonga sao tamin'ny platoni radio Roots FM Tixon allora você fez muito como eu vou ser o Thiago ok de barakanto Tixon de za zegny tsy mitanjo karaha mifagnotany zegny napetraka tamin'ireo namanao toy izay de manakosy karakôry zay fahavosany barakanto Tixon zay agnamia ambiance fa surtout anniversaire ny barakanto jiaby zay aí porque zay fa jo la betile na vety plus le mavilanja raiky zay donc tsy raha tsy solo mora zegny tafiaro donc zay navy avy masika mariny tonga avy abokanao mahita izy ok de micro efa aminao barakanto Tixon de za zegny tia mitany hoe efa maromaro zany lamoziky tatato agnisan'ny ayay maro mipofaka fo de barakanto Tixon tsika mikoragna jeudi izay efa misy firy ny irany barakanto Tixon tsy valiko regny izy valiko zay malaza asa faela zay malaza ok de barakanto Tixon metsika mikorana jeudi izay amin'ny fanentananao zegny amin'ny olo zay nde iza soirée ametian'iraty zay fa surtout hoandro manany tegna maro anisan'ny kakafianao intéresse be amitsika mikorana jeudi zay barakanto Tixon isy fa nivolaniko ty io zay efa sofi zay efa ary tsy olo mora baka zay hitanao Orang somary wala tempat ko fa directeur ng cimetière zay volagny Richard ko mo io arriva mo ita izy
Imagina na piscina rin, may sisirudod ka ng faino. Mga titiniya, faino, tinikot na dito rin, ba, apsyofe, tikso, zay mapsoman, adabit sa String blues, wala din ba? Yeah, wala din ba? Di ba, ang namin ko lang zulti majutize, di malakurs ka na kurs, ni tintini ni colors, ribibgalam tana, na batiyano, ilas ko ng Ja, kifik siguro color, sabu color sarang mis kimande dime. Political zeni van extreme play von wana kawa. Zen kifik wala zen pando hit pando string play fi bubut ko. Ain ko. Ok, de avem sigali kurang ajeti ko de misi mana zenga tot sewini ul malaza arek isko ya. Não, sei, Gogossi, Miss Vola. Ok, na matsika de situin com a ngara nifa, Miss Novzik zeni a mesa na watsika, de favutsika com a pitki zazei, ya. Bem no franco que deve estar nizei, a minha zotona e jeti isais. Roots FM. Ok, baros em montanhas, em entrando, bazulik zin, foi de, onde que funciona né, rifa avião, rifa avião que não vai enfiar, que de, tu nos fala lá e a tua minha platoni radio Roots FM Isaac. Ah, na ringira zeza cara tu ela viu, me queria cabelo, passa na fio viado, só lá tinha, azul mas, azul. Schiatu Ombarelli. Ah! Vai Ombarelli. Vouกันมาสิเบ้งานมีตัวnga o amni libertalia para ko. Esse tem uma na piscina, não sei presente muito. Yeah, azul não na. Vai din mamaredi. Deve Facebook atom ni Roots FM. Ifa izring skato ifa tis apresentação filmo zanfa ifa nav ni artista Jabir fa nav Baklandafi o Tikson o Richman o ala Dembadi pasab nav to Richman Sintarni donc zen no sibe nyandra de vutika am libertalia arizou am nyenzen vovou izou Ari ambiance niyan donc atsika fatsam taninga karakuri anniversaire rijat zen izu samaro junior ambaran misasan bokay velan mais sa sen na pia bakay zen am samaro fuzen ul bakam bahad kavi farek tizen atsika no sibeto baka donc disco ul normali ul salama sen tsara zen ketsande am anniversaire ni anti men tahani avan izva Isco não normal, eu fui no chandé, cara foi uma regra que era assim, donc zalai, e ti zalai donc tinha galuan soma rose não tinha no sibeto, tu gava tinha zan que no sibeto jabe, havia malo tinha libertaria ova, ambiasinha né, ari razo ato, ari como se DJ Wells, Zion, sentaram na matsko ambiasfa, tisra tawor, tisra duor na barang leads way. Ok, sa dira ko fansa na di Facebook zing, kaya tsika tuwi. Ok, de nakanto Rootsman bad ka. Fanyita nga zela verno pa nakanto Rootsman, di kumasa marapan ang siyarang tsika, amni zoktonga ijuti izai. Di pa nakanto Rootsman, ito Rootsan. Isso, vamos. Yeah. Agora, tu vai lá. Ok, depois de estar zela verno, zela para Rootsman, história aliás. Tsika tungava. Kadang tsika tunga zama tu kike fa filmitse la. Fa avantal lafte, mola tabiga rise, tunga ziska bibinus.
Ok. De aloha zegny parakandro jiaby zay koragna amezako wala dembady hoe zegny fanitagny zay avy aminao zay manafo nefa surtout hoandro koransy amy tanàna bebiala amy tanàna anao amizay fa hoany koa mety tanàna zay nosy be zay dia fanitagny avy aminao parakandro wala dembady mana iutsay tanto fa classique ihany brikinao folitinao fa eko fa lera fa magnapetraka sison boboty côté droite fantatry raha jiaby miamatsy agny koa misy boka wala dembady tsy ahitany amdeha stan poaty ok de zegny fanitagna zegny avy amin'ny wala dembady zegny rentsika izay de barakanto Tikson ato ambadibadika ato izy de manafonay fanitagna zay avy aminao zay somary koragny tonga avy maro avia maro izy zegny tsisy ankoatran'izegny fa ao mahita izy ok de amezatsika zegny topiny fety amizay mikoragna amitsika mikoragna izy eky zay barakanto Richard de misy fampitaniny ty zegny apetrako aminao anao zegny tegna ny amavatsika ny fiaragna de isan'ny maromaro zegny artiste zegny eto Madagasikara za zegny matogntany izy ato safidianana va wala dembady Rootsman Tikson agafana zegny anniversaire anao amity efa nisy tamitaonao so de tamitaony ty de ino zay atao zegny safidianana zay parakantony jiaby le izy alohan'ny safidy artiste tegna mieritreritra public andeha ho avy eo de tamitaony lasa hitantsika hoe misy zaza maro misy famille maro misy autorité maro be fa ny tegna maro tao jeune zay mpankafy reto artiste tanora reto de Tukson zao artiste manonga be ary tegna zay tany andehananao no sy be marinirana azy zay voalohany ary mety tsy matetiky donc izy navy teto ya donc ahoanareo mahita izy zegny voalohany le Tukson wala dembady baka kofa miboaka afisy io vavan'olo jiaby mivolagna izy na za gaga azovy loatra ma directeur ny cimetière fôtony hoe olo mizaha afisy direct izy volagnin-dreo zegny Rootsman tsisy zay tsy mahay eran'ny Madagasikara azovy zegny Rootsman zegny style tian'ny jeunes io ty en même temps misy raha raiky nanetry za be tegna nanetry za be tsy nampoiziko tamin'ny Rootsman ketsika maregnirana azy isan'andro io izy io salegimany tsy somasoma tegna marigny avy zegny izy misoma folika ela 30 minutes folika anany avy eo donc atsika mahita izy za fa nahita indroendroe fa avy eo atsika mahita izy de député ny Facebook ma tsisy tsy vediny mamaredy zegny DJ Zion, DJ Wells, DJ farany enfin agnisan'ny farany zay tian'olo eto donc boko tsy fady DJ fa koa misy hafa de karaha zegny ok de ny resaka ny côté-ny amintsika mikoragna zao ty ny invitation manakory izy koa amizay amin'ny billet simple manakory de mbola misy maraha zegny zao fotoagna zao sa karakory efa nisy nagnontany teo hoe karakory ma invitation amin'ny zegny anniversaire jiaby zegny aia ivangana izy de manakory zegny parce que ya hitantsika izy tamin'ny taogno loso igny feno tao tsisy tany asiagna vity tegna feno ary marobe olona namiatsigny hoe fa tsisy tany pitrahana zao hitanay kilema tamin'ny taogno lasa hoe feno loatra tao de tamin'ity nataonay maromaro ndraiky table maromaro ndraiky sezy de voaka tamin'ny taogno lasa hoe somary taratara nefa feno zaza tamin'ity izy nataontsika aloaloha tsika tamin'ity manomboko 18 heures misokatra fa za tsy avandy 21 heures za vao mihira de za mihira voalohany za mihira 21 heures fa alohan'izay ndraiky fa mandeha DJ fanfare jiaby hitatsika ao mihira za 21 heures vita za mihira Tukson vita Tukson mandeha gâteau feu d'artifice mihira Rootsman de mamarina izy wala dembady karaha zay zegny programme tsika ny anty mahazo mitondra maillot de bain zay te hiseka la piscine marobe karazany sakafo namboarinay agny tsakitsaky jiaby laoko sambasa marobe zegny brochette de antenaiko fa tsisy raha manque atsika niany
resaka invitation volaninao akeo igny fa maro lafo tegna fa maro satria hitanao zegny tsara tamin'ny taogno lasa dia marobe tamity fa mbola misy ndraiky invitation afaka alainareo amin'ny fidirana ary ho an'izay zao zegny misy place VIP regny le invité raha fa misy olo tsy mila invitation fa reo mila table igny koa possible misy place reo koa agny dia misy bon le karaza zegny le tia mitsangatsangana mitsinjaka igny ary fo jiaby tsisy en avance. Ok, dia araka ny hita araka zay mikoragnanao teo zay efa petrapetraka raha jiaby zegny amin'ny fety aligna izay fa atsika tanàna feky donc ny ambesagny fa petrapetraka raha jiaby izay toky zegny amaizanao voakanosy be mitsika mikoragna vety za matoko fa efa tsy vahigna amin'ny voakanosy be zegny ambiance miaraka jiaby zay fa amin'ny aretigny sy mpikarakara sady agnano ambiance koa dia toky zegny avy aminao zegny amizanao voakanosy be amitsika mikoragna vety zay mpanakanto Richard. Ya fa ianareo za tia raha tsara voalohany tsara be Libertalia ao nagnefa vola be nagnano décoration ary tegna vola be ny décoreko lakory maventy be io zegny araiky nangala artiste efatra manko artiste et plus tsara be zegny préparation lay zay voalohany bako amarana koa izy regninareo artiste mety hoe samby voany jiaby araka ensemble eko fa tsy disy fanantenana nareo tamin'ny taogno lasa ary tamin'ity vao maika tsara. Ok, dia merci beaucoup coordinateur jiaby zay nagneky nivahity eto amin'ny radio Rotsafm tamin'ity ary raha niany ity zay zay matoko fa mety malaiko itanao koana mikasiky ny sare na zay mikasiky zay ny tsara ho fantatra zay mikasiky ny mpanakanto Richard dia eto koa dia misaotra ho antsika jiaby zay tantanàna tany tandreny zay teto ny tamin'ny vola tsika tamfana dia merci koa ho an'ny manager isan'ny tambaty teo izy tsy mikoragna izy fa isan'ny tambaty teo za matoko fa raha jiaby efa pare zay ny aligna izay atsika feky ny ambesagna peut-être 10 000 ariary dia ny invitation 50 000 ariary ary zay izy zay atsika feky ny ambesagna maviamaro atsika jiaby amin'ny Libertalia Park amin'ny terminal zay amin'ny anniversaire ny mpanakanto Richard.